Minister wore minande de Franklin Mithika Linturi na akinyete Meru na aretete ntere Chaluma gicigone gatigania iskire mambura za kuthambete cha skuru wamwe na gukungwira kithomo. Linturi na gwatanirite na atongere bangi ba Meru bario mubungi wa Buri Mugambi Rindikiri wamwe na MCS Kathumba Bambunge County ya Meru. Akiaria mubunge Rindikiri na amenerete rwangi rwa Azimio akiorota kinyora wari CS Were Peter Munya na kumwira wete Laingu na hotel Laingu itonwa ni aria augite Azimio barega gukiriria kinya kwaraniria kuria kwirigiri no bakurungamie. No Minister Linturi no ritiantu kuandamana mwanka miundene yao na kurumira urimi gutanganira na mpara. Mukiri wa Mithika na ripoti ja. Waziri wa urimi ya Kenya Mithika Linturi na ameneretie atongeria baraba uchukumira Kenya maandamanone akiwa njira ake ekwinamia ngarama ya uturo ni ukulukira urimi. Kurwana maisha uitia na thina ya irio tebura antu betu bamwe atongeria baba ari kubeye to ugerio potosha antu no bera bote maandamano nkwenda insupporta maandamano na maandamano yankwenda tu support nende thai ya kuandamana miundene na ibanga na ichembe na batalaisha wekira muunda nekenda tukumba kuona irio aibo yotora are onda kuarambe na relief fund nataka tunjiondoe sababu Mungu ametusaidia. Tuko na ardhi, iko na rutuba, tuko na fertilizer ya kuweka na serikali iko na mpango na inasaidia wakulima ili tuweze kushalisha chakula cha kutosha. Fertilizer botore kurangirimu wanja tuameenda cia 3500 ituame inekere mwanga ngiriyere na mana 5 nekenda bomba kwa fondi kuoya fertilizer na uciare vya irio. Akiaria Linturi amwe na mubunge wa Buri Mugambi Rindikiri ibonekene kolotera kiara urara watilete obisi au kabere Peter Munya bane bwakora bathiririe nthi turawe tambunge kwa ucokia bioria antu bagero iba ero mutu eitare thirikari yo Uhuru Kenyatta ekiuma tariki 2 mweri wa mugwanja mwanka tariki 6 kurerekana 6.4 billion ciate mutu baromerwe ku kwe mutu baya ko yotheri so ngoti makenya moketheri riu kaya kwira mbunge ntura obetia bioriene ndeta nakarande ngaure nkaona nkaromba nkaile nkona otire fertilizer otire mutu jwanenkanirwe so to wanto otora kwanto mitu kwanto samaki. We want to teach our people how to be fishermen to ba samaki marando yare ko ya mainge muno to amwe to kasa misibi ororo bokede abwe bokai lakini tovumilie kidogo nekenda next wetambere tukaomba kwethira twena raha na ndere muntu wetu twandamane si ndio Mithika to akuleta fertilizer kuma ngiri 6 mwanga ngiri 3 na ndi ngiri 2 na mana 5 Mithika no akuleta tempende cha kuanda ara mwambia raingora kitu gani hakuna kitu kama hiyo na buga ingukali area na ende na free area. Rindikiri nkurukia witerwaria ati Rais William Ruto na mutongeria wa Azimio Raila Odinga ikuthiria katiba ya Kenya inya. Hatutaki handshake. Hata mazungumzo hatutaki. Si ndio? Hakuna handshake. Mmakubaliana na mimi? Ogeri anja kama mnasema hakuna handshake. Hata hii mambo ya kuongea tukatae. Tukatae hali kuongea. Sasa kuna haja ya demokrasia. Muntu ashindwa bukaleno endeka here. Bana iwezekani. MC Owondi Kenja na ibaya mweno muthara ureli umurangiri ibarombete thirikari utira ntu baraba kuinyangirwa bia kuria bia inyumo kithaka ibakuri wakaita kare okenda inye thirikari ukiri uremite kaurire nthi. Tunakuomba waziri kwa heshima, wakati ndovu wanapoingia katika mashamba yetu na kuharibu mimea, wakulima wetu waweze kulipwa fidia mara moja. Wale wengine wanaomba tear gas, sisi tunaomba fidia tuweze kulipwa. Wale wanyama wakiingia katika mashamba yetu na kuharibu chakula, tafadhali hiyo hasara tuweze kulipwa. Ninajua kama wadi yangu wananchi pale ama wakulima wale wanahitaji zaidi ya milioni 20 chakula ambacho kimeharibiwa pale.
tutethie mantu anjui aria na director KWS njui watwe ireke kuyana antu bakuri baretie gitara kudhambecha tia wakahol chukuru ne Loma primary wandine Muthara Tiganisti na raba inyeletio batu botungatira mwana omwe no kwe wewe tatwa ukiandata era ye chukuru chieto primary schools ana baile kana bathatu bare barabe chukuru mwana omwe ekuo na waile tekatkwende totena yentore ne umeitere covid mbere hana batata na wabe primary daia ne betano be primary kuma ubatio choka chukuru no tutanaoka DC nkiripotera Wero TV kuma Tiania mbeta wa Mukiri wa Mithika.